Nisyak man bilang tikas mo damagen sikat ina at arapaapen. Nisyak dito'y awang pagdanagam kasar serita daytoy ladawang ket kada awag mo't telepono isut dengep daytoy barukong ko Nagrigaten long distance na ayat iden na iiliw ken panas naginan ti oras na aglabas kaput karayo adi maipapas alawen adan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta ti seggaken sugno ta siksikalat inay ayat ko. Uray adayu ka dito'y arpad kasla asideg ka latakan niya daday tatimek mo numangigat umanayen dungo aliw-liwak. Daydi intugot ko sa pata inikuta awan ti mulit na ti puso gayam maulila at adamet iliw na ken segka Nagrigaten long distance nga ayat iden na ti iliw ken panas naginag ti oras naglabas kaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta ti seggaken sugno ta siksikalat inay ayat ko. Nagrigaten long distance nga ayat iden na ti iliw ken panas naginag ti oras naglabas kaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta ti seggaken sugno ta siksikalat inay